صبر انا كان يعني دي نتجابها واش كتقرا هي دي نسيتو الخلوه هاي كنت هكا ديس كاروسي il y a des enchantements les valeurs mères c'est parce que souvent il y a une confusion entre les valeurs et les pratiques de ces valeurs. C'est que on substitue la pratique à la valeur elle-même. Enfin, comme les parents, le problème est suivant, c'est que je prends un exemple. نادي حكوين دي ثمور وقال صحون على فرنسا تيني كنت وان هذيك ما يروح على فرنسا هذه تدافع يرسل شاشي أرمى النطوب الكار هذه يوضع الكار سيديك سيتي راه باليس تقيمضاش وقول ما يوضع لي فاكونس ما يوضع لي فاكونس في فرنسا يلحق قرايا ما دي ساعة الدرت أتي دياوي دي باليس مي قرب هذيك شمعة الدرت دبت شاشي تاتي tout ça ça veut dire quoi et pour vous dire نحسب l'importance de شاشي يكون يصغر يدرت نو صغار غرون يكون يقرا فوق عروض فرنسا qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire en général c'est ça, c'est-à-dire تقرا شاشي مي ما تقصد تقرا شاشي زي ميرني انا قلت له عارفه كسر الحوادي كي تدير بعد سي سا كسر وليدي ماشي بلا قروش دا فرنسا c'est-à-dire كسر مو القانون اذا هذا دونك زيكني ما دي فالو قالوا بعد كان زدت وكان القران تكسر فلاس السر مو غير الحور بلا شاشي تنبلا ça ne veut pas dire que c'est la figure du Coran. Ça veut dire seulement que zihni, la valeur qui est le respect dû aux aînés, elle s'exprime par le port d'un couvre-chef. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est la figure du Coran. Ça veut dire qu'on l'exprime d'une autre façon. Exact. Dans ce cas-là, il y a eu des moments où il y a eu confusion entre la valeur elle-même qui est le respect dû aux aînés et l'expression elle-même qui est le couvre-chef. Ça ne veut pas dire que c'est le couvre-chef ni que c'est la valeur. Non, c'est juste une façon. Là, probablement qu'on peut... On continue tout ça qu'il m'a dit, on exprime notre respect d'une autre façon. Exact. Oui. Etc. Donc, des fois, il y a un désenchantement, c'est parce que dans la tête de beaucoup de monde, et Zini par exemple, bon, c'est pas vrai. Parce que la façon de regarder ça, c'est de dire, il faut expliquer pourquoi. C'est pour éviter ça. Bon, maintenant, si on arrive à l'éviter, même si ça existe. Donc c'est souvent ça, c'est le fait qu'on est confondu entre la valeur et la pratique ou l'expression de cette valeur. Qui fait qu'on est désenchanté, d'ailleurs, et puis personne n'a la brillante, زيد لي جون نتولا نقرا كاسمي مزيد شفا كاين يقرب لي جون نتولا ثورا الكنيسه يقرب لي جون نتولا دونك سا سي اي بي ولا شي يفضح حدا زيدنا ثورا زيدني كل با دي فوا ظلارا نقرا دي زاد اش جدا شبوه ظلارا شتينا اي سي يا با ديفيرونس اونتر كيلكان يخدم الحاجه اللي دارت ولا اسمو كل الحسوس كسو با دي فوا سي لا ميم شوز يبغى من غير نفس بقول التنيات نفضح ظلارا اخرى انا ما كنت ولا ما هو دارت يا وحدي وتي تسلسل كيف نعيشو يزطرس كومبليتمون انت تتولي وقال لي ثورا ظلار فوق اي اون تروف سا نورمال ظلار يسكر داع تاع ظلار يا تولي وقال لي ما عندناش بوف لا فوالا بور يا با دو دوغري بور سون دو سيرس اي بي سوفون كتقارن ما نروح للدار ذا que tu prends du recul أخواني من بعد الشغل اللي كنقرا هذا خدمت سنين حولك ذا الشغل اللي كنت درت le contexte c'est qui par exemple je donne un exemple نقرأت وين سمطوط روح تروح سمطوط وقدر جزء على الخجام ومن بعد سمطوط يدي تعبين أفقوم et puis bon voilà c'est un scandale ولا قرا وي فين شو في غير لو كونتكست في كان نديرو ميتش فيها
et j'ai compris pourquoi. Parce que si, les les animaux sauvages, pourquoi est-ce que si l'homme, il fait tout simplement parce qu'il fallait qu'il la défende si jamais il y a un animal sauvage à Dérohan. C'était une question de... chacun son rôle, non mais parce que là ما تروحوا تقولوا الخجع تيني مي الفاول صافي كمي دارك يدي تنكر زداتس. Il fallait qu'il ait les mains libres pour qu'il y ait quelque chose si jamais il y a un danger là. Et d'ailleurs, cela ما كانت تروحوا على الدرس. أنا سبقوا لك ما كنقارن nous scrutons le socius. Alors je scrute le socius. Je me suis rendu compte que, par exemple, etc. Voyez-vous, donc en général, c'est connu en anthropologie, les pratiques culturelles, d'abord et avant tout, elles répondent à des exigences du contexte biologique. Ou peut-être que la situation elle a changé, la pratique perdure, elle a perdu de sa pertinence, mais elle perdure comme ça dans les mémoires, on se met à juger. Mais il y bon, mais بصح بدات غرض تدرت تدرت نخدم انا في مغربي يا اخي تدرت نخدم في مغربي يا اخي تروحوا لرقصتها مطوس يا اخي تمجيجيه دونك مالي دوك الناس دي تمديد سي لو ديكور كي شانج mais l'action de la fête, les choses que l'on fait ensemble, c'est la même chose. Et c'est là où l'arbre ne doit pas nous cacher la forêt. Par exemple, oui, là où mais j'étais étonnée de voir à quel point la femme kabyle elle sortait dans le village. La liberté de la femme dans le village, elle me sautait aux yeux parce que je n'en avais pas un Kenyan à Alger. Alors, par exemple, ça me tout bien sûr, à l'usine, parce que c'est pas son environnement. Mais parce que c'est un environnement rural. Comment tu peux transposer un contexte X et le calquer sur un contexte Y et faire une hiérarchisation de valeurs? C'est pas parce que ça me tourne à l'usine que l'usine qu'elle est plus libre que la femme. La femme, il me soulevait un point très très important, c'est la diversité. Il n'y a aucune communauté humaine qui est homogène. Il y a autant de Kabyles que de villages, que de familles, que de Kabyles. Je vous ai partagé, qu'est-ce que c'est que la kabilité pour moi? Pour moi, c'est le monde enchanté de ma mère. C'est l'espace de l'enfance, de l'innocence, de la lumière. En fait, la kabilité pour moi, c'est ma religion en fait. Non, on parle de transmission. Effectivement, il y a des façons, des modes de transmission. Mais ce qui est important encore, c'est les degrés d'efficacité de la transmission. Et ça, c'est relié à donc, on parle de transmission efficace, mais il dit tu lui expliques la vie.
importe l'explication scientifique, non, des choses, peu importe. Mais ce qui est important pour un enfant, et je parle de mon expérience personnelle, j'ai toujours dit, الشيخ هو مزوالو جدا الشيخ خايف ناكل الشيخ عوري الثورة غرا كدني راه كان نكحفف نغرا راه ساكيت جدا سي كلير هذاك تنداكي ومن بعد كذا بيصرا نظن لوكسا pourquoi parce que c'est comme زير كان نار مال فروخ المال هذه دو فاز دسن ولا طفى c'est là c'est ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation donc je pense que c'est important que j'ai dit ça parce que bon c'est arrivé que j'ai dans la deuxième fois بيدير قصته جدي فكرتي لا غادي كرا 11 سنه 15 سنه في فرنسا ايبي ديال الكرام ايبي دونك تفخم تفا برا كانوا ديرها تا اذا قفاش سميت تفرس زمور دونك سنيسي دونك خاص داكور دونك il pouvait m'expliquer la vie masculine c'est-à-dire اي تما يجي الثن لا يبدا الثن يوخشي خاطر هي دو مود ديفيرون فو با et donc c'est ça. Donc l'efficacité, c'est est-ce que l'explication de la vie qu'on te donne quand tu as 4, 5, 6 ans te satisfait. C'est ça qui est important. Est-ce que ça, est-ce que ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que ça te satisfait. Et ça te reste, et ça te marque pour la vie. Donc le kini, la transmission, ça a été Jida au début. Bon, il m'a 15 سنة سميت ولا شي تفهم اش تفهم كيف براسك مثلا d'ailleurs تربيت يجي دا تربيت وكان على بورس سي كلير جدا يما سورتو كيوث ليس لا مولودنا ثنغاي اللي مسكين هكا 14 سنه كنت الصباح تموت صفار تراسي في سم بعد باغي ما هذايا تروماتيزي الولاد كانوا بعد كيفاش تسولي مارس تصاور وكان غير غدا دونك سا دون اون ايدي Mais pour revenir à la transmission, c'est qui et comment t'as expliqué la vie. Et on revient à la qualité. La différence c'est que c'est clair. Mais chacun de nous le fait d'une façon ou d'une autre. On le fait. Et ça m'a fait plaisir, oui, parce que tu as mais la seule différence, il y a les نتسير كذا انا شي مشطاح نتسي مغور نتوار دافع جبدنا ردونيت نسروث نتوروث انا غادي اخرين مي لا ديفيرونس هذا نتخبر كاين لا ديفيرونس هي الريب سي كو هكي تمزيد وي بون ديما تموري الوغ لان نسير يصرف كمثال الا صنفها مزوارو الا ذا قرور هذا يلعب فقروش بشهور اللي يلعب ما فات يتراسي اسمي مقور كاين يتراسي تدير تشوك مي قاعد دير حاجه تشوف لي نوت كاتيجوري دو جون الا صنف هو واحد الدم اي لاعب هذاكي مي خاصها يتروح في المغار اكيد تروح له اكزاكتومون سيتادير هذه حاله في المغار مي مازال توالي في المغار توالي هنا وكا هذه حمار سي لا سول ديفيرونس ديال اللعبه ديالي صنف الحوايج هكايا رابيدمون تم زرورة مسلايد تخمر دون ريزون فوناب وإلا وني دي مسلاين بلي مسجانا راه تروح عرض مقبارث بغا غادي بلي كوني دي تدرتنا إلا ون تروحو لتحتنا مثلي تنطلت تروحو نورمال إلا كان اون كونديسيون إلا قرانا تسرو تتمجدد دي مقبار تينا استعقنا تينا راهي مجدنا هاد الشغل دينا وتدار انا مولاش تروحو يحضر وعرض الناس اللي تدار ثم يروح دار تنطلط تنطلط وتسنداكي تدار تنطلط ارض مقبر لا شو درت ها شو درت ازرو ما ندير مشلي توت فاسون المس لا كي يهضر عند اين تنتردي بور موا سي اترونج مي بغا غادي انا تي القبايل بلي سا اكزيست il n'y a aucun problème physique. Un village sur un milliard. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Wernizm il là, c'est-à-dire que Wernizm rien à faire. Mais il l'a, il l'a. ولا شو ما خاصو il l'a ولا شام نغيم ولا شام نغيم ولا شتي لا وين سون ليبر كي تورا ما كني يدهضر ما كيدهضر انا تيقروالني ويرت من طوثا كني ذميس
انا نتقنسو في لاموزكا سنبولت الناس يعني وسوشو ترى وسوشو ترى يعني سنو وزكا مثلها لا ما تقيم مرتبه ساكي تاكي دي روحهم اوكي سنات رابيدمون يفاتنا هذا تنض بلي تي لاونيك تصرف لا كولتور كي ترونسميت لا كولتور وثنض بلي ما كان داكي دي موا انا في مونريال تاع قبايلي ثم توس ميم بروبليم بارتو داكي مي واقيلا ايمين سي لا جورني انترناسيونال دو لا فامي دي دوني ماد نهضر في الاول وقيلا مراب دو تيلاون بور ترونسمات لا كابيليتي نيغ ورا ونسى رسمات شو تكون ديال القبايل ولا ماد كوخام رسمات شو تكون ديال القبايل ولا ماد كوخام الراونسن اظنت بلي خاطر سي كولتورال اوسي داك ندور ما تروح داك كي ولا داك ندور راك نسترسل تيبان تا قبايلي تيبان لا كولتور سي كلير سي ديجا سا مي ذاك وخام انفسد اتولى دي بردان لي صوماليين سكون ديار نسد لي زانديان سكون ديار نسد هنا جامي تولي تا قبايلي انا كندينا اشطح تناولوا ورفو ثلاث الليل الوالده هنا بس سا ان اكزومبل هنا مي علاش هذا ça ne réglera pas le problème. Mais je suis sûr que les enfants nés vont enseigner une culture, ça va aider les gens, ça c'est la mâchoire, mais c'est un début. Voilà. Il faut les adapter, madame. Il faut qu'elle assure le hijab, on s'arrive. Par rapport à la robe kabyle. Par exemple, les Kéniens, pourquoi j'ai choisi et puis pour que ce soit pratique et tout ça. Justement, c'est la réactualisation. On n'est pas obligé, c'est-à-dire l'identité, la culture, elle n'est pas fixée, elle n'est pas figée dans le temps. Justement, si c'est une culture, pour qu'elle puisse se transmettre, il faut qu'elle s'adapte. Donc, c'est une robe normale. Elle est adaptée à l'université. Voilà. Et justement, une autre chose. Parce que avec des membres de notre communauté et tout ça. Et pourquoi j'ai fait exprès. Il y en a qui se merdent, mais j'ai affronté le pharaon. Je voulais déconstruire ça. Il y a une conférence intellectuelle. Il y a télévision. La rationalité. Quand même. Hein? Je ne sais pas si j'ai raté mon coup ou pas, mais j'ai posé le geste. Je vais aller dans une conférence pour parler d'un thème, voilà, en tant qu'universitaire ou kabyle ou peu importe. Eh bien, pour déconstruire l'imaginable, c'est juste pour Ishlah. Justement, parce que derrière ça, parce que les Kabyles, les sauvages que nous sommes, on n'est pas rationnel. Et tu sais, de l'université, on est scientifique, on est rationnel. Donc la rationalité, c'est d'où avec le vêtement occidental. Et bien, je suis scientifique, je suis rationnel et je me mets en robe kabyle. بون قلت لكم عندي لاكاس شي طابويدات داينين لان افيلاوي القبايل دون سونس universitaire تستحق مي راني فوكاسي نوطا طابوي فو الدير دانيا ديكونستروي البروبليم كاين كيما الربا ديال الجيري كي داير با ديال الجيري يتمسلاي تا قبايليت باسكو يمثلنا وغراتها il y a un autre problème chez les femmes kabyle تورا داخل بين المثل ا بي سي دي 1 2 3
داين انت دا زوين لا هضره صومي دي واغاويس دونك لا لوط ماتيريال انت دا زوين داك الشوال اي جو دوموند اسكو سي با سا لا كوز دو نوتر مالور اسكو لي شينوا اللي واغاو نسنس الشنوات عرب كيف القبائليه باسكو تخام كيلكو بار لا فام كابيل نا با رومبلي سا ميسيون باسكو تغرى تخدم على اليونيفرسيتي كاين employé le gouvernement. Ça, non, c'est une réalité, c'est une réalité. Je pense que je crois que la transmission, oui, la courroie de transmission c'est la femme. Et c'est notre quoi que en rendant hommage à l'homme kabyle, c'est d'artiste quand même. Oui. Par contre, c'est ça. Oui, c'est vrai. إلا يون يمكن يسنغ على الجهوان كسي ربي تذكر ربي يسر خير يمثلوا الناس أروى كدينا دار دركز ديك سركز ديك سامطوط Oui. سامطوط أتكرز أتسالد تزويت زمورث تزلوا ليد خطر الجزيز دي فرنسا في دركز من الناس سي toutes ces femmes là il faut qu'elles regardent à ce qui Oui. D'arabe, si je me trompe pas, même la pièce n'a pas Bien sûr. Attention, c'est que c'est faux, c'est la قبائلية، خاطر قبائلية تلاوين. هدرت استخدمت من كل نهضرت كاع. On tire la قبائل les Chinois تمسلايين il y a aussi l'histoire. Les Chinois n'ont pas connu un État aussi hargneux que le nôtre. C'est-à-dire il nous a culpabilisés. C'est le racisme, c'est un تقبيلي تزاير. Donc ça ne fait qu'une génération. C'est difficile. Les Chinois n'ont jamais eu un État. C'est chinois. Bon, on leur interdit autre chose. Et on dit kif. Mais le Kouni, on a eu un État qui a dépensé des milliards de dollars pour justement te culpabiliser, etc. Et que tu le veuilles ou pas, le Kouni. etc. Et ben j'ai eu du mal à Lyon après tout. Alors que mais parce que c'est des langues, c'est tout. C'est ça. Mais faites votre examen de conscience. Est-ce que jusqu'à un certain moment de votre vie, vous ne discriminiez pas par rapport à Je suis donc il faut une ou deux générations pour faire le complexe avec des milliards de dollars.